نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menjadi mga palanggungan hakam Islam, ganapan na to in pangadjian na to, natanggos na to na in amin mga haupo-haupo dahil ha mga surah. Nabiyayaon lang ta kumawa kita sin mahaba-haba dahil kaniya, insyaallah subhanahu wa ta'ala dahil ha mga pangadjian talima bayad to. Ha waktu ini insyaallah mangadji kuma kita ni orang ha mga ayat ha suratul alaq. Pagtawagin kaya demikian surat Iqra. Amunin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insanu ma lam ya'lam. 5 ayat. In 5 ayat ini muna-muna beta kato sin mga sila magtatafsir. In 5 ayat lang niya, awwalu ma nazala minal Qur'an. Amuna yung panagnaan ni maog para Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha Qur'an mahamulya. Amuna in surah Iqra atau surah Al-Alaq. Menjadi inya tubay ta'long ta daing ha riwayat hi Abi Musa Al-Ashari, demikian daing kana Aisyah ini asawasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak sin Abu Bakar As-Siddiq. Amo ini in long ta kamatauran ding mga magtatafsir nagbisara sin amo ini panagnaan ding ha mga ini atau ding ha panagnaan ni mauging Quran timagna siya ding ha suratul Alaq atau surat Iqra. Demikian long niya biyay ta daysab in surah Al-Mudaththir. Demikian biyay ta daysab awwalu ma nazala minal Quran, panagnaan daysab ni maog ding halom sin Quran. Demikian daysab biyay ta doon hayan in
Fatihatul Kitab atau suratul Fatiha law niya inyan damikyan awwalu ma nazala minal Quran. In mga ini wayroon ini nagbarsalahan ng mga ulama doon hay ni nag-aakad sila murakuman na subay na to kahatihan biya din kapag akad sin sibo panagnaan. Manjari biyata doon haon lang ta sin sila in panagnaan tuod ni maog daing halom sin Quran mahamulya amunain suratul Alaq pagyanong sura Iqra. Amunay ini in panagnaan to sa boyron pa ayat ni maog para Rasul sallallahu alaihi wasallam nakauna dain kaniya. Amunain panagnaan natin niya laong niya amunain ni maog para Rasul sallallahu alaihi wasallam bang mo ini bistahon atawa itongon impagnaog daing ha ini taas sil langit diarasin Jibril alaihi salatu wassalam para Rasul sallallahu alaihi wasallam way na nakauna ring sin sura Al-Alaq atau surah Iqra sa sumakawa bukon siya jukup doon hayan imbiyeta doon naon amunain 5 ayat ini biasa takain na yun amunain Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam amurain 5 ayat ini. At ini panagnaan ni maog para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in surah lang niya Al-Mudaththir ini riwayat din kan Jabir ibn Abdullah in ini pag-ianon nila panagnaan day sab sa sumagawa inyan hatungod sin amuin parkala sin pag ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab doon hay ni nang daak na in Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam aun hipapahinang kaniya hati niya insiya ini dia akna sin Allah subhanahu wa ta'ala manunjuki pa insiya Rasul na roon na waktu ini hati niyan panagnaan turoon haon manunjuki pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy nabista na siya nabi sintuhan na to Rabbul Alamin sabab in pagpanaukan da sin wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala amurain nabi iban sin rasul niya daak niya amad to naman jari in hikatu biyata doon haon in suratul Fatiha damikyan lang niya awwalu ma najala minal Quran damikyan ninyaon sa sumagawa lang niya in suratul Fatiha atau Fatihatul Kitab amuna impanagnaan ni maog para Rasul sallallahu alaihi wasallam daing halom sing Quran surah kamilah amin surah jukup siya daing ha ini alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin amad tuin longta katibuukan sin ini suratul Fatiha naman jari doon hay ni longta in surah ay in mga ayat amon 5 ini tiagnaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq riwayat dain kan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yatus sadiqah faja'ahul malak faqala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram rawahul Bukhari amu ini daing mga dalil sin siya panagnaan sarta bukon siya long tajukup in surah roon karna in suratul Alaq ini atawa surat Iqra hangpo tagsiyam ayat siya amo ito na doon hay ni parmansin Allah subhanahu wa ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq long niya doon hayaon Iqra ma unzila ilayka minal Quran muftatahan bi ismi rabbik beta doon haon basa laong niya
in piyanaog sin Tuhan mo maun kay mo dahil nga Quran tagnaan iban sin ngan hangan niya hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in Tuhan mo amod to sabab in dahil nga mga hadis beta dunhan hadis mahaba dunhay aun hawak to iyan siya sin Jibril alayhi salatu wassalam amoy nagdasin wahi sin doon siya ha Ghar Hira doon hayaon pagbayta kanya si Jibril alayhi salatu wassalam laong niya si Jibril ya Muhammad ana Jibril wa anta Rasulullah in ako inilaong niya ikaw lang niya in ako ini Jibril sarta in ikaw yan daaksin Allah subhanahu wa ta'ala ang paimian ni Jibril alayhi salatu wassalam iqra pag iyan niya ikra laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari in Rasul sallallahu alaihi wasallam di makaingat mamassa sin bahasa sin Arab amunain laong ta bahasa nila yadto hambok ding ha mga beta kato tanyo sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam di makawassa kaso makawa doon hayaon pagka ini mahaba in suy-suy roon hayaon hawak to di siya makabasa laong ta doon hayaon in Rasul sallallahu alaihi wasallam na halawng buka siya hanggaw sin amo inyam panayakitaan ni Jibril alaihi salatu wassalam sarta doon hayaon amoy in ini di niya ka laong ta ma pupuin ginhawaran niya sin amin buka niya bihan panagnaan kaya kitaan ni Jibril alayhi salatu wassalam ha amin luparagbos niya doon hayaon na pag-ubos magtuy-tuyra nagdaak kanya bihan pabasahon in piyabasa kanya rin niya kaingatan basahon na law niya di ako lang niya makabasa hawak to amo na yung yunggungan siya si Jibril alayhi salatu wassalam sambil amin sa kira-kira lang ta doon hayaon biya kimo na imbiya pada naman niya amin buka niya yato biyutawanan siya ang panay sabi niya ni Jibril ikra at inirasahon sampay pahikatu bihad to rin bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sindi siya makabasa na doon hayaon amo na in biyayta kaniya ikra bi ismi rabbikal ladhi khalaq ya Muhammad basaha siya ha amuin doon ha piyanaog maun kay mo sin dahil halom sin Quran sin Tuhan mo Rabbul Alamin amuin tagnaan mo iban ngan niya amun na Tuhan mo huwa an tazkurat tasmiya fi ibtida'i kullu surah laong niya doon hayan amuin sabuton mo ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap mamasakaw sin surah sabab na in bismillahirrahmanirrahim doon haon amuin niin paminigan singkatan surah daing harugaing surah amon ay bismillahirrahmanirrahim tiap-tiap tumagna in surah tagnaan iban sin ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala amon ay bismillahirrahmanirrahim na amo yadto dong ta amon long niya in Tuhan mo amin nagpapanjari ha katan piapanjarisin Allahu subhanahu wa ta'ala alladhi khalaq amoy ini piapanjari niya piapanjarisin Tuhan Rabbul Alamin doon na yan khalaqal insana min alaq khalaqal insana min alaq piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in anak kapu Adam pag anun doon amo na manusia kataan si manusia doon han long niya pag anun doon haon yani ibnu Adam in kataan si manusia anak kapu Adam piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala min alaq dain ha ini dugo pag anun doon haon alaq jam'u alaqah al-alaka ad-dammul jamid amulong niya indugo amo ini nakumpul biha natin niya matukas na siya na kulluhum khuliqu min alaqin ba'da qit'atin min damin ratbin
inkatan manusia piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala ring haalak. Ubos ding haalak yadto nahinang siya nutpa, ubos yaon nahinang siya timukas, sumagawa long niya, inya umisan siya matukas, basa siya. Bihan, manunjuki pa, amunain, pagpapanjariha, manusia bihan, long ta inut-inut ding hatubig sin, dua maas bihan, ina iwan sin ama, doon haon, sampay jimatu, impagpadyato kaniya, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ubos lang niya, Iqra wa rabbukal akram. Basaha, iban lang niya, ini, sintuhan mo, amuin, nakalanduin, kapatiag. Maana sing ini, karam doon hay ni, karim, kapatiag, yani al-halim, an jahlil ibad, amuin kapatiag mapatiagun haamuin kajahilan sin piapanjari niya. Pag anong doon kajahilan sin piapanjari, lang niya palam yu'ajjil bi uqubatihim, amuin di sin Allah Ta'ala us-usun dihilan sin, amuin bang siya masa malawng di siya magtuy sa roon doon butangan sin hukuman atawa butangan kabinsanaan. Sumagawa dihilan siya waktu makatawbat, makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab pag anon lang niya, al-akram bima'na al-mutazawij an jahlil ibad. Amunain mapatiag at awalong ta, amuin dihilan waktuin, ipon niya, amuin hasupaya, maka ini tawbat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Pagubos lang niya roon, alladhi 'allama bil qalam. Amunain Allah subhanahu wa ta'ala nang hindo sin amuin pagsulat bihan kalam. Amuin hipanunulat kaniya impagyanon al qalam. Amuin nang hindo sin amuin hipanunulat bihan. Biya sin hadis biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam qila summiya al-qalam qalaman li'annahu yaqlamu ay yaqta wa minhu taqlimul az-zufur. Sahhan an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam wa qala lahu uktub wa kataba ma yakunu ila yaumil qiyamah fa huwa indahu bidhikri fauqa arshi. Beta doon haon hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam tinipagyanon lang niya kalam nga nasing kalam amuin mamugtui singkatan bihan atin niya doon hayaon ini ilmu inpuunan niya rin hatuhan na to Rabbul Alamin siya magdirihil sin panghati pakatan piapanjari niya. Dihilan niya panghati, dihilan niya pangadnal, dihilan niya singkatan panuntum, Tuhan na Rabbul Alamin yan katantan. Wayroon makakaos, pagkahimano siya dimihila, pagkahinimano siya, buat malaingkan Allahu subhanahu wa ta'ala. Panagnaan laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piapanjari sin Allahu ta'ala, amunain kalam. Faqala lahu, uwos inakisin Allahu ta'ala pakalam, uktub, sulat kaulong niya. Ma yakunu ila yaumil qiyamah. Hisulat mo dahil hawak to karaak sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai tumubtub siya pa adlaw kiamat at niya pakahinapusan adlaw sin dunya ini. Bihan. Na inyan katantan yad turituha ini adarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in katantan amo na yung pag-ianon sing kita, amuin ini kadar nakabutang hatiap-tiap panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katubtuban, amo na yung pag-ianon ta in kadar asal na kaya kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala. In gantaan, asal kaya kanta na sin Tuhan na Rabbul Alamin. Aw na, nakauna rin nga kataning gantaan na amo yan to. Na injo maturunan, amo rain, asal kaya susulat doon.
Bihan, mangi na ka atawa marayaw na ka. Amad to. Naman jari lang niyaroon haon, in pag iyanon doon kalam, yani al-khattu wal kitaba. Amo na lang niya in paglukis, pagsulat. Paglukis, pagsulat. Allama al-insanul khattu bil kalam. Hinduan sinallahu subhanahu wa ta'ala in paglukis bihan, in hipanglukis kaniya amo na in hipagsusulat bihan. Al-qalamu ni'matun minallahi ta'ala azimah. In ilmu in kalam nikmat sa laggo-laggo dahil Allah subhanahu wa ta'ala, laula dhalika lam yakum dinun. Hangkan na nikmat sa laggo-laggo, sabab bang bukon pasal sing kalam, di timindog inakama. Agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in agama Islam, aun undang-undang niya. In undang-undang sin Allah subhanahu wa ta'ala, siulat. Bihan. Lam yasluhu aishun. Iban, wayroon ka, lakihan lang tasing kabuhi, si manusia. Mahita. Sababin manusia, piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtag-ipon hauno yadturan. Labay ding haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ako nagpapanjari lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin jin iban manusia, bot malaingkan hasupaya sila makapagtag-ipon kako. Karena hadis kud si sambil wiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqtuka li ajli fala tal'ab wa khalaqtu kulla shay'in li ajlika fala tat'ab. Kita kau yan. Biyaita parman sin Allah subhanahu wa ta'ala deng hadis qudsi. Biyapan jari ta kau karna ko. Hati niya karna asupaya kau makapagtag-ipon ka ko long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayaw kau maghinang kalalangukan di babaw singgumin. Hati niya, in pag-agama, di manjarihi lamud muruun in kalalangukan, in pagkatawa, in indigenous na biha, namoy in magpakatawa. Kumatawa iwan si magpakatawa si Buddha. Ba't bita sing Quran, mahamulya? Falyadhaku kalilan walyabku kathira. Na, pagkansang nakamo paghakak pagkatawa, inyan katantan, tiyo-tiyo dayan. Tiyo-tiyo dayan, yung pagkatawa. In bunga sim pagkatawa, tiyo-tiyo yan, na magtangis na hadya ka mo rin tuhadlaw akhirat. Sing kasusahan. Amo yan to, yung bunga niya. Hati niyari man jari, hipaguno. Hipag ini kalalanguan, hipagkugkuyag, bihan. Sabab mo na, di dahil sab ka makasiguro. Ang kanasuway pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala in tawfiq, bang kita mag-ibadat harap kaniya, pangayon tapag-ubos ya Allah tay maakako. Kanabos ko mas sa suratul Fatiha, imian kau amin, ya Allah tay maa kamu. Tay maakako, bagi isa-isang mura. Nabihad to. Hati niya mangayo, kau patuhan Rabbul Alamin, buot, hasupaya in piyagtuyuan mo hinangya, untay maun kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amad to. Na, nikmat sa lagbo-lagbo, bihan. Sabab may ta, lang sinallahu subhanahu wa ta'ala, khalaqtu kulla shay'in li ajlika pala tata'ab. Piyapanjari kuing katan uno-uno, karna mo, at niya karna si manusia, ingkatan halaw man sing gumiini, dahing halangit maripa ginlupaan ini katan sampai pakalaud-lauran, inyan nikmat ding Allah subhanahu wa ta'ala, piyapanjari niya yan, karna sin manusia, nikmat ini ikapag inum makan si manusia. Khalaqtu kulla shay'in li ajlik. Piyapanjari kuing katan uno-uno, karna mo, karna si manusia, pala tatab, di na kau mahusa. Nakita kau yan. Di na mahusa in manusia, may ta. Biya din kahusa si manusia. Di kau maingat mamingit, saan nagkakaon kau ista? Wala kau nakapag-uma, saan nagkakaon kau bukas? Bihan.
Innimat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan subay na to hipagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini amunain ini daing hamanga ini dayaw ulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya. Amuin tumayma sin ini pangdaakan niya. Amo yan. Manjari law niya roon haon. Aun baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dengkan ini doon haon pangasubo sin hambuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengkan Abdullah ibn Umar qal, ya Rasulullah, aaktubu ma asma'u minka min hadis? Qala na'am. Faktub. Fa inna Allaha 'allama bil qalam. Bita doon haon ni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qal, ya Rasulullah, aaktubu ma asma'u minka min al hadis? Ya Rasulullah lang niya, hisulat ko ingkatan sin hadis na kawa ko rin kayo mo, kaya rungukan ko rin kayo mo. Hisulat ko? Qala na'am. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, faktub, sulatan. Fa inna Allaha 'allama bil qalam. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala nang hindo iban pag ini sulat, paglukis. Sinhi paglulukis kaniya amo na in kalam. Na amo ini dahil mga beta riwayat laong niya riwayat din kan Mujahid, khalaqallahu azza wa jalla arba'ata asya biyadi, thumma qala li sa'iril hayawan kun fakan. Laong niya piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala in upat daing halima niya. Hati niya Allah ta'ala in nagpapanjari lima niya in amoy in nagaulin sin piapanjari niya yadto asupaya maawon daing Hawaii. Ubos in katan laong niya daing hakatan dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuhi. Piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hakabtangan imian na jentuhan Rabbul Alamin kun pakan. Imian siya kun ununing kabayan niya jumatuyad to mahinang magtuytoy piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inupat na sabot doon na ini kaisa niya al-qalam. Inyan piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala iban lima niya. Wal arsh piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala iban lima niya. Wa jannatu adnin iban sin sa taas-taas surga piapan jari sin Allah ta'ala iban lima niya. Wa Adam alaihi salam iban sin apo na to Adam piapan jari sin Allah ta'ala iban sin lima sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi man 'allamahu bil qalam salasatu aqawil. Daing ha mga hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin qalam ini tulong niya ini kabtangan na tao himumungan doonan. Kaisa niya, ahaduha annahu Adam alayhi salatu wassalam, liannahu awwalu man katab. Hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini daing hatu na sabot sin pagyanon kalam, amunayin apo na to Adam alayhi salatu wassalam. Hati niya, bukon sadya, ini amuin uno yun. Diukot yan to siulat. Inpiang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Tuhan na to Rabbul Alamin wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala na po na to Adam sing katan kangan-nganan. Maana niya katan bahasa halawm sing gumi ini Allah ta'ala in naghindo ha apo na to Adam. Kaya bay ta doon haon in banus sin bahasa kaya hindo pa apo na to Adam amunain ini 700 bahasa biha naroon han deng ha 700 yan timubo na yung kaybanan bahasa nakasud doon haon naglamukay na yung bahasa sin hambuok iban hambuok ngadto biha nay nang may sa bahasa naglamukay bihan
Diyan na si mga bahasa ka, kana naman na to, yan habaran na to, habi si di ka to. Yari kita hambok hula ini, inasal-asalan ta, dito kita hambok lokal yaw ng kabtangan tabihay ini, kaya kanapan na sabsing kabtangan kaya ini datungan tabihan doon. Sabab, imingat kita sing kabtangan nila sambil mausal ta na isabing kabtangan nila. Na naglamukay na ing kabtangan doonhan, sa sumakawa ing katantan, piyang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala hapo na to Adam. Bihan. Na hikaruan niya lang niya at thani annahu Idris wa huwa awwalu man katab inyan riwayat hi ad-Dhihak. Bita doon haon hikarua hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-ianun kalam amunain Idris alayhi salatu wassalam in hikatunia annahu adkhala kullu kutubin bil kalam. Amuna in hikatulong niya, amuna in piyasod na roon in katantan kitab siulat sin kalam. Amuna in diak sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapasulat in kataan, yadto na in kataan ka kitab-kitaban sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sulat na in kitab doon haon nasabot hanggatos iban upat kitab. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga taas langit. In hanggatos iban upat kitab, miumos pa upat kitab dakuman. Amunain kitab Taurat, Injil, Zabur, iban sing Quran. Bihan. Amunain bakas ini pangadjian tarunan, miumos in hanggatos upat maumpa upat, ubos miumos na isabin upat madto pahambok kitab dakuman, amura kumaning Quran, sabab amunain ini piyang Hindu laung ta piya sampay sin kahinapusan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon haon laung ta ini siyabot doon haon amunain ini katan ka kitab-kitaban laung ta namumus pa inhambok na kuman kitab Al-Quran. Pag-uwos in kitab Al-Quran, katibusan niya. Dahil haalip lam, sampil madto pabinnas, amun miumus na isabihan, laong niya, namumus siya pahambok na kuman surah. Amo na inni maog panagnaan para Rasul sallallahu alaihi wasallam, jukop in surah yan, amo na in suratul Fatiha. Bihan. Na pag-uwos, niumus na isabihaon in suratul Fatiha, pahambok dakuman ayat. Amunain iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amurayan inamuin maksud katantan hangkan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan pakarajaan halaw man sin langit iwan sin gumi lawi-lawi na to di manusia iwan sin jin karena hasupaya makapagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya makapaghidma hakalima la ilaha illallah. Amuan in kamaksuran niya. Na, doon hayaon lang niya, dahil ha mga inibeta doon lang niya, alladhi allama bil qalam, siyabot doon haon lang niya, aun doon haon to pangadjian atau masail. Ikaruan niya lang niya, ini sahha ni Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu amuin lamma khalaqallahu al-khalq kataba fi kitabihi bahwa indahu fawqal arsh. Bita doon haon hawak to pagpapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala pia panjari inyan siulat hakitab amin nasabot yadto siulat sin kalam yadto yadtuha ini hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala fawqal arsh. Pag-uwas biyata doon haon sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam inna rahmati taglibu ghadabi. Bunal tuod in amin ulong kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala makataimbabaw ring ha amin dugal ko. Amuaning kapatiag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuaning kapatiag niya. Na amuyad tuin ini nasabot taka ina damik kaya namin hadis yato biyata sin ini
hambuok atau hambuk riwayat biyay ta'long tasin Rasul sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub fakataba ma yakunu ila yaumil qiyamah fahuwa indahu fi dhikri fawqa al-arsh fawqa arshi yadtuha ini aras niya nakabubutang amo na yaon na inhi katunia biyeta doon haon deng ha mga pangadjian makawa doon ha ayat yaon kanatil arab aqallul khalqi ma'rifatan bil kitab in kaaunan long niya sin arab tiyo da deng ha mga piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala makaingat mag ini sulat aqallul arab ma'rifatan bihi al Mustafa sallallahu alaihi wasallam sa tiyo na amin kulang impanghati niya sim pagsulat amo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab insiya biyeta dunhan insiya ini daing hapuunan tumpukan sim mga siya pagyanon lang niya amin rajul ummi at isin rajul ummi ni di makaingat magbasa ri makaingat magsulat in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya makaingat magsulat di siya makaingat magbasa intanda niya hawak tusin naghinang parjanjian in kuray sibansin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin hiundong in pag ini kuntara nila sa tanaaw nin kasulutan nila amin puasin ini Hudaybiyah doon hayan amin nagsulat man doon haon siulat sin ini Ali radhiyallahu anhu amin Bismillahirrahmanirrahim pagbasa sin Ali di mabaya Suhail ibn Amr di ako lang niya mabaya. Sa lang niya pindahi. Bismikallahumma. Amo yadto. Di siya mabaya, masabot in Rahman, in Rahim. Ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab di sila magparat saya sin aun Tuhan Rahman, aun Tuhan Rahim. Bihan yan. Naamod to. Na, taong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na, kuan, ibang biya kato. Ini, papasa. Laung sin Ali radhiyallahu an, di ako lang niya makakaus mapas, ubos ko na kaya sulat. Sabab ngan sin Allah Ta'ala papasun niya, siya mabaya. Na laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hindu ako, hauno siya. Ako lang niya maguno. Amo yun. So, tanda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya makabasa. Mayta. Iban di siya makasulat. Mayta. Laung niya surifaan ilmihi. Wala yadturihil sin Allah Ta'ala kanya in pangingat habihayad to mayta liyakuna dhalika asbata li mu'jizati wa aqwa fi hujjati sabab inyaon hasupaya makusog doon haon mahugot in amoy in mu'jizat sin Quran diaraniya sin inyaon bukundeng kaniya bukundeng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam si matan to din siya daak sin Tuhan Rabbul Alamin iban in siya ri magbis sa rabang bukon daakan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala tuwing katan sin hibayta niya biya sin kaptangan lang niya kul pamungan hati niya inyan tanda sin in kaptangan niya to bukon dayng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam daakan dayng ha Tuhan na to Rabbul Alamin sarta lang niya amo na sa kusog-kusog dalil mahugot doon hansin in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nakakanap sin akama. Insiya nang nagpasampay sadya. Bababamon tindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad wa ma alayka illa al-balagh. In ikaw magpasampay sadya. Innama anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir. Ya Muhammad in ikaw magpatumtum hadya. Wayroon kapatot murunhan amuyin mag-uno kanila. Sumud kaw hapakaradyaan nila. Di, mamay taadya kaw, tumayma, alhamdulillah, tumayma, alhamdulillah. Was parkala. Nabihad to yan. Naamo yan long tain, dahing ha mga ini, biyayta kato, sin mga ayat na sabot doon ha lawm ini. Alladhi allama bil qalam, allamal insana, malam ya'lam amuin nang hindo hamano siya sin
amuin wala nila kaingatan atawa di nila kaingatan. Al-insan pag anundunahon amo na inapo na to Adam alayhi salatu wassalam. Qila al-insan huna Adam alayhi salatu wassalam allamahu asma'u kullu shay. Amuin hinduan sin Allah subhanahu wa ta'ala bakas takebay ta kaina sin katan kangan nganan atawa katan bisara inyan yang hindu sin Allah ta'ala ha ay ni apo na to Adam alayhi salatu wassalam. Wala piyang hindu ang malaikat sabab inyan ini dia sin ini apo na to Adam pa mga malaikat hipa sabot kanila. Di makakausin mga malaikat sabab wala sila naraak, wala sila karihilan sin Allah Ta'ala pangingat doon hayan. Amuray na po na to Adam. Dahil hasabab yadto nahinang parsababan amuin dimihil kahurmatan ng mga malaikat haapo na to Adam. Sin amuin pangingat karihil kaniya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, ini sambil lang niya, in apo na to Adam, wayroon din ha mga nakauna-uno bihan, longtang, kangan-nganan ha, ini nakauna sampay pa nakahuli bot malengkan kaya pang hindu yan tusin Allahu Ta'ala ha apo na to Adam. Kana sambil aun doon hadis biyayta kato taniyo in Allahu subhanahu wa ta'ala bang magbak iban sin ipon niya maguno sila magduarwa iban sinambok ipon hati niya dahon ka magtinunggalan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw akhirat ubos lang niya asubuhon ka roon dahon ka magbisara uno-uno na bahasa mo wayroon lang niya misan magdul bahasa sabab ingkatan bahasa bakas na piyan hindu sin Allah ta'ala haapo na to Adam biha so inanakapo niya beto dun haon na tuwarisu dhalika dzurriyyatahu khalfan ba'da salaf bihan. At niya makawaris na rin ang mga piyang hindu sin Allah Ta'ala apo na to Adam in mga anak apo niya katantan sin piyang hindu kaniya doonhan. Na amoy adto longta in amoy in biyayta doon kato na sampay roon haon aon damikyan biyayta sin ini Tuhan na to Rabbul Alamin wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a in asalan in kamulong sin Allah subhanahu wa ta'ala gimuwa kamureng hapakandangan ni ina niyo wayroon kaingatan niyo hang sulag uno-uno sa sumakawa pagwa niyo maripagwa yang pakamu maglag magingat pakaniya hangkan na imbata-bata bihan bang siya panagnaan na maka ini sayuna maka ini pagwa na siya sinsuara niya, tumagna na siya mag-ingat, ipangasubo niya ingkatan. Unuin niya unuin niya to. Na, bihat. Hangkan na, di tayad tumanjari siya dahon ini bisara sinamin bisara, bukon amo, kabtangan bihan, dahon ta magligaw-ligaw. Bihan. Di, hibay ta mo, unuto dingan, biyasin ngan, amuin, piyang hindo sin Allah Ta'ala, ha, apo na to Adam. Di taman jari likaon bihan. Banglaw niya unoy niya kakaon sa upama. Yan biugbog. Ayaw mo pindahiring ha biugbog. Imiyan ka bumbo. Bihan. At tawa uno-uno na in ngan mo hipagngan mo sing kakaon niya. Baita ituod siya hasupaya siya ri makallo. Hasupaya di kumangi impagbisaran niya lumago na hadya siya bihan. Amo hindi makaingat magbisara sing bahasa niya. Biya na simbihaon ini mataod na ini biyasin kita ini bahasa ta di na makaingat sin bahasa niya sa dakuman kumawa sin bahasa sin kaibanan na inya to hambuk aib dakula hambuk kita nagngangan amo ini ako ubos aun bahasa rihil sin Allah Ta'ala kato pag ubos to di ta pakayon tahi pag abuta in bahasa sin taurukain bihan bang maka-school na bihan, na mag-English na hadya. Bang makapangadji na bihan, na mag-Arab na hadya. Yung bahasa niya rin, kaingatan. Namod to ayb dakula. Suway tahi pagbansag in piyang hindo sin Allah Ta'ala hapo na to Adam.
Banghaw no kita nakabutang imbah sa rihil kato, subay tahi pagbansag yan angan sin Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah ta'ala nang hindu kato sinyan. Mga kataw-tay manghuran, ha kami sila. Naman jari, miabot na yung waktu na to, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ganapan na to, ini sugpatan si mga ayat sumuno, ha dukaing waktu insyaallah ta'ala, mamaid aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله